so yamu akwa Adom TV bedroom health tips. Apomuden ho nsam hia yem pa. Migidi ye se wonso o first time a wo tie no nti waka. Enya nkore bibia ha ho apomuden de mani hia o. Wiki mu nyina Dr. Duboate etu no ho asi ho. Oni ye kasa fa nephritis ehu. Ai na de ba hwe complications e wo ho. Nemo mu ko endpoint ho ye kwata clinic ha. Ya the doctors and so my onunti ni yedi sa nkomo hu doctor bia or health tips so a endpoint homeopathic clinic wono ena boy chidom enya enibdefo no wo mkasanti ena no ati adwoma oni yedi sa nkomo tie bi 5 minutes ye nche dog ye na se aseda nya me complications and so e wo say bia ye kidneys na ho bi touch ma ni am pay attention to me the brain yo me da se ye din komo afa kidney ya de efense nephritis ye kidney ya de bebre ne mu ba ko en ye kan se nephritis na ye kan se nephritis na ye se kidney no de wo kidney nim a efense nephrons no ne de ne se ebe sone kidney ebe sone emoja so ayi fia free moja mu abeyi chemicals abeyi toxic substances ebe ma ensu e wo honam duanim na abalance ebe regulate wo pressure ne sa na mani nyina no wo de no ye se ahuhuru aye inflamed ene because when you be offense na fight na ye inflamed dia na just say kidney no ke fi no se ke yie no entimi nyi enso no se ke regulate no entimi nyi na enso agina mu na ke sia na abon se nipa da se ni wo ye ene ye cancer na fight na ye kan causes ye ka say causes ni bi ni say common infection na nipa da se ni ye mpe ho asem nka oh me bibia gugu me ba ma ho bibia gugu me ba ho ke kame enso gume na makopa aduro bi anom ni nyina no so wan twiti ni yia etimi mo wani timi di dia de ko kidney ho ama ne ko fa sa yade ne ba ana obu ho a enu a wonom in fact paracetamol kura wonom ne brosoa ehun sunsan so timi ma kidney ne sai eti ono bebre anti inflammatory medications ukodonom gwa ukoto chemicals no antibiotics wa na wototo anom ne wonko ne ba chemical content no etimi makonya sa yade ewi chemicals enuane a yedie exercise ayenye ensu ayennom ni nyina ne timi kofa kidney yade aye fense nephritis na se etimi kofa kidney yade ba na no a yedin komo fa the symptoms of it se kidney ne ba de obehunu ne se obu a ma adwonso kakra bi obu a wunim se ka first no nka during the whole day no obetima adwonso bi abese 6 times afedi obu a obetima tena se anapa no akosi ayi no adwonso be ba akopɛ woso wo num suo woso so a wuntimi nyonso it could be a sign onfe etaye wo ya eba wa ya ase it could be a sign of it wodwonso a wo kyem na wo ba mu hihye wo ba mu ye wo ya it could be a sign of that anaso obi wo mpokra no a de ebeda no hwadi ni se wodwonso na dwonso no ahuro pa na wo ne dwonso ni so anaso bo so wonase atatai wafuru wanimu nyina wani ase nyina memma so wotimu se wo ye kese wo ye bibi kakra na wabre all of a sudden we need pressure yade all of a sudden bo so pressure ekosoro it could be a sign of it na the complication so wonya kidney yade na wanhwa ampe wasamaka kidney timi sei nephritis no na je say first na de nsei yo nemum nephritis no wanhwa anka wasem nti no na ama kidney na fe de asai kora esai wia na say do the core function of the kidney also ke sone efi no entimi nye afe de also etimi ye ma wo ene say ye de wo kohye machine mu ama machine no ene ebe yi fi afiri wo mojanim na sa machine no na wotwe bia bekoso me ensa na ya na kohye mebusa etiefo nyina ne say adwuma a wo ye kyira de ye wo ye adwuma wo multimedia me ye adwuma wo endpoint homeopathic clinic anya bia me boss be ma me ho kwan say na wotwe no me ko hospital emum yensa nko hospital na me fa mum yenu pe emra adwuma na se wo ansa ana wadwuma na wo ye kora no a wo betimi de mum yensa akotena hospital na de mum yenu aye adwuma ama adwuma no betimi asurvive na wotimi koye sa de no ehun sika koro no wo betimi anya na hwan ne be ni kidney e de ama wo se wontimi answer any of these things in the na a simple thing say ya mo ho ban e kwan afa so bebo ho ban ne say endpoint to me party clinic am akwanya me mpese obeka say minisika entimentimi anko hospital enti e ka no a obetu ya no me ne wa chemum mienu pe wo scan na wo ba no endpoint see twa sa scan am na wo twi mu nyina free na why lab 300 Ghana cedis say your branch e wo Kumase Takoradi, Techiman, Accra, Tema, Hensha,
nyina na wotwe nyina wobetuma kwa beye saa de no se wantima anya saa de we di a wantima anko na se wantima anko heaven a wontimi ko blame Jesus Christ fa number ni yankasa end point to be particular number ni 0244 86 70 68 0244 86 70 68. That's Dr. Duboate na yede di nkomo yentie ni yo ye mo ye kidneys no ho ban every nyarwa ho sabe ye be di nkwa amen ya nche ochina sabri ya saka ye ho 5 minutes sabe abetimi aye human term no akọ adwuma so ye besa to ye nkomo ye eso ye that's